Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa-ke nje mbukeli ukuthi-ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama-notification. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nezomkhokha, kuzoba nzima-ke for uSphamandla njengoba-ke phela kuzomphoqa ukuthi-ke thathe umfazi wesibili. Baveza ukuthi umkhandlu webandla iwona uzofika nesu lokuthi-ke uSphamandla makathathe umfazi wesibili. Baphinde baveza futhi ukuthi-ke umkhandlu uzobeka usumveza lo wesifazane okuzomeleke bomfazi wesibili kaMkhululi. Kuvela ukuthi kuzoba ingane kaNdlovu. Baphinde baveza futhi ukuthi-ke uSphamandla uzobe engayizwa kahle indaba-ke yomfazi wesibili. Ngidlule mbukeli ngiye kwindaba ethinta uZodwa, kuvela ukuthi-ke uZodwa uzohamba esangomeni eyothola phela ukuthi-ke kahle kahle kwenzakalani ngendaba-ke yezikhwama. Baphinde baveza futhi ukuthi kuzobe sekuseduze for uZodwa ukuthi-ke ethola ukuthi-ke kahle kahle isikhwama sashonaphi. Uzoqhubeka uZodwa esibheke isikhwama njengoba-ke phela nesangoma sizobe simtshelile ukuthi-ke kunomuntu ophethe impilo yakhe lapha emndenini, so kumele-ke sithole lesikhwama. Siyazi ukuthi-ke lesikhwama santshontshwa uyena-ke uMaMzobe, kodwa-ke ngokomthetho lesikhwama kwakumele ngabe sisale noZodwa. Ubaba uMzobe wayejwayele ukuhamba naye uZodwa uma-ke eyobheka amakhambi, wayemsiza nje ey'ntweni ey'ningi. Kanti-ke ngaleso sikhathi uMaMzobe yena wayebhizi-ke nje ezithakathela. Aphela lapha-ke ama-teaser ethu akuleli viki. Cela ukuthi ungakhohlwa-ke nje mbukeli ukuthi-ke ulike and-ke usubscribe. Ake ngithi-ke nje danke, ngiyazibongela.